Dostlar, qalasizlar dostlar. Men adım Skype dostlar. Bugün men nechtinchi o'ylaysizlar dostlar? Dostlar, 1 sekund berim. 10 sekund berim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ne? Dors aytdingizlar. Men o'zimning жұмысына барам. Bütün жұмысымда барам. Мен өзім аккуратты бәрін істеп жүрмін. Бүгін менде мына аккурат, ана аккурат, ана жақтағы аккурат, еще ана жақтағы аккурат, еще барлығы аккуратты тазалап шығу керек достар. Достар, лайк басып кетсеңіздер. Достар, кеше салған видеом қатты ұнаған деп ойлаймын. Лайк басып кетсеңіздер ол. Лайк басып кетіңіз сол видеоға да. Достар, мен кеттім жұмысыма. Кеше мен математикам сынып қалған еді жұмысқа барғанда. Не істеймін? Тіпті қазір жителден сұрап көремін. Жителді баршы жителді. Бүгінде кішкен бір екі жедел сенде бар ма? Матыга Skype менде жоқ. Сен кетші. Ол мені қуды ма? Жедел сұрайын. Жедел. Достар, еще ремонтировать эту рекламу. Жедел. Сенде матыга бар ма? Жоқ, менен Skype менен жоқ. Сылай сені көргім келмейтін ауылдан кет. Бәрі мен оған бәрі. Жаман айтып отыр маған. Бәрі. Жедел. Маған айтады. Жедел. Не маған бәрі ашу болмайды. Жедел. Матыга чама. Ешкім бергісі кеп тұрған жоқ сияқты. Достар. Мынандай саламыз бар. Аяқта қақып барам. Ешкім бір тап жетел бар маған. Аушылы бар. Жаман айтып отыр маған. Нақты не бар? Ойлап тұрмын. Жерде маған қатты айтып отыр. Жұмыс істеген жоқ қой. Ойланып тұрмын, маған қатты жаман. Маған кет Skype сен көргім келмейді деп нағып айтты ғой жетілі. Ойланып тұрмыншы соған. Жете. Сен бар ма? Матыга кетші. Маған бәрі шынамшы. Олды өз жұмысым жасасам болды мен. Маны осылай керек қаласым. Келесін оғалап қаладым. Sonra ne yapacaktım ya? Kullandık bari. Ayak нормальный, наверное, высует меня. Ne korkuşa. Nana ağlı gerek. Ne var o? Öspegender de gana. Bizim çıkanda gana alalım mı? Gana. Ösünce alalım. Ben aklımın bärine kerek var.
Lata kırıp getireceğiz zaman. Sen ablam tından tutmuş ciddileri ve şey. Sıkıntı olacak mı? Ya daha da kanan çık. Daha süresi koyayım. Tekrar çıkan. Yapacağın. Ciddilerimi süresi koyarız. Çünkü kalma. Dostlar уже bittim ben. Bittim. Tüm bat gitti. Dostlar ısrar kolejine aytkan. Ciddi. Вообще. Ciddi. Вообще dostlar. Ne oldu? Ciddi. Şükür meselesi sıkılmış ya bir şey. Sonra şükür meselesi getirince böyle şeyler. Ertem bir papet kasap kurayım papetkaya. Sıra kurayım ne yaptım bir ciddi dostum var o. Sonra yakın dostum sıra kurayım falan. Ne yaptı sağandıktan. Yok ne yaptım bilmiyorum dostlar. Dostlar. Zaten oldu. Ciddi kaçak koyuyor. Şöyle bu. Çıkartıyorum. Tamam ciddi ne yapalım vermem. Ne yaptı? Şundan bir Skype'ı özüm bilmiyorum. Ciddi ne yapmam benim aşılancısındır. Skype'ı öz senin kınan var. Ne benim kınam? Benim kınam var. Kınam çok koy, hepsini dümdüz istediğim çok koy. Ciddi. Ne yapamam ben şundan tür. Skype'ı özüm sakın. Dostlar. Bir şey var. Sırağına koyuyor. Dostlar ben kimin işini sığmadım o dostlar. Dostlar bilmiyorum istedim dostlar ya bir şey. Bilmiyorum istedim dostlar. Ciddi. Benim niye falan var istedim ve bir şey. Skype'ı özüm bilmişsin ve şey sen nereden hakkımdan olsun uğurlamasın. Nesini uğurladın ben hakkımdan? Ciddi. Men senin abağın cından düşündüm. Skype'ı özüm sonra hakkımdan ahlakına bağlan. İzmirutları uğurlagan. Men uğurlagan yok mu? Ben sonra men uğurlagan yokmuş denkeni hakkımdan. Skype'ı sen ешкім ұрлаған жоқ еді. Сен болмаған күнде жиналыста. Сосын сен кінәлісің. Не жиналыс вообще? Қандай жиналыс болды аны күні? Скайп білмейсің аны күні жиналыс болды. Таңғы 10-да. Сол кезде әкім сұрап шықты. Мен сұрап шықты. Әкім сол кезде өзім ұлытты. Түнде ұрлап алыпты біреу. Мен кінәм жоқ екен біледі бәрі. Мен өзім ұлытты ұрлаған жоқпын. Скайпы шын ба? Олай болса айтсайшы әкімге барып. Akım.
Akım, men ulagan joqman. Skype sen uladın stop eyes. Sen uladın Skype. Ulagan joq men özümü otib izleyip aratıp boldu. Tabii şunday sen ulamazsın. Kim uladı? Bilmiyorum kim ulagan. Bilmiyorum kim ulagan. Skype boptu sen ulamagan joqsan senin bırak kim uladı? Bilmiyorum men özümün Dostlar. Dostlar ben bileyim kimdir ulagan. Alıp gelip söylesken kezi. Ulay aytırgin ulay. Tek olsa yaklaşık ulayım diyor. Sol bırak iyiydi o iyiydi. Yesi gelip orada var onun iyiydi. Dostlar. Bilmiyorum dostlar ben onu size koşasın bolamın sebebi gaydan bilmiyorum yakınca kımırlagan mı o için kanalamayı sonra Spice ırlattı bırak 100 koş gitti da iyisi ketip kalgan sayakta sonuçta men aytam gaz merde akımda kameramen kırgı olmaydı sonuçta size koşasın bolamın dostlar ben Skype'ra sağ bolunuzlar.